Halo bubuhan oplosan, masihkah mau oplos gadok? Tiba ka ulun tuh pom bensin nah. Ulun mah hadang-hadang kalau pina ada pertamak gratis. Bah kalau kan ada. Ganti rugi gasan kendaraan kita nang darudutan gara-gara makai pertamak oplosan. Jadi jangan pinacakah hanya bisa mau plus gadok ya, mau plus pertamak dong. Pakulihnya banyak pada mengaji tuyul lawan kuyang. Tapi mau bulan puasa kada dapang tuyul lawan kuyang. Nah daripada ulun bingung tuyul, baik ulun berjual hilim nah to karyakan bobohannya. Nah puga masih nah. Gitu. Biim wing ini miliknya bobohannya. Jamin lain hilim karupuk lawan kada suah disarangi pampijit di dalamnya. Harganya murah aja nih 1,5 juta kawai kurang. Agasan ulun bamudal bulan puasa berjualan amparan tatak. Kurma ajwa nih kurmanya na asli kan ulun jualnya kada nang oplusan bercampur pertalit bang. Wadai bingka durian juga. Mun ada lebihan modalnya kena ulun berjualan is buah jual lawan tamu lawak rusi. Nah tamu lawak ulun nih ada nang spesial kena tamu lawak cincau lawan tamu lawak buba.